hifopua pe moi kao una ita whako ia o wakai ni hanga mai ko ia mei atata ko ia tonu mai ni ke tu utama ki he wafu ko muna programa ko ia angani ka programa hoka na tatari ki fie ko ia o waka ko ilo ko ia ko a pis pe ko a ke o Melino when walu wono no ai programa ko ia i angani ka tu utama ia i premia e hoka tonu ko ia ko e kipu mai amelani ko ia e ua me len walu tataria e no toka o malu mi pura ngale de toki ya paso ko ia wa fe me wa a mission commander de que a paso ko ia hacia ina que tenis ko ia ko ia e wa kuna e tamini ko na ko ka hoa ai commander ko ia mo commander mi misona lo tu kama ta ka o pensimania ka o la Tonga ai wa si ko no hacia ina pe mo Tonga me a e ki premia ko kama me ko pare ba mo e ta uluma ta uluma ta ai mi la bueno wa to pare ba ere a me e amasto ko saina ka shaolin ko pa de mako ko me ta ko mata pare mo ere a me area admiral sa Guanzin ko e comandai o waka ko mai ko pa ki ta uluma ko grupo cres leva bensimana ka ola vai ai ta e ko ka fe leva premia be mai ka maluma que na o a que vaca ko e ya ko ka o ka te falangangi tina tu ko ya e foronga do tatari ko ya vai be mai ko ta i loto i vaca ya que to ki fale vai ta kai ko ya no vaca i pe to ki mawai ko me he vaca i to wano na ke ta wa pe o ke fa po to mata le waka ki wafu ta mini ofi au pito he ngota fa ki bege e ngo waka ko ia a tongani e kao be mo hivo fua fa po ke waka ko mari hine hina anda da waka ke talu no hopo ke ne wa fe ma walu he ka ta ko ia saina ka pata nga o ke waka ko ni ki nga me fa wa ve mo to ko ni ko ia itahi ka ko ni ko no nga fa ko ni o a he waka ko to lo ke ni a ma ko ki tongani la monua e toko lahi na dori tonga inga e maha ke he no whai to o. Kau toke tāma kau nese toko te au tupu o nau kau mai i he waka koe ni i he ni i he ahoni e te nau i he ni koe programa kau tau tau watu koe whanaorongo i he radio e to kamata e ua ahi mai koe ki he ni i he ahamoni te tu si te pule rulu mo to pule rulu i taim tatau i koe timi me i he waka mo ki ngā tono me pot ngā mo ui te nau ahi ke ngahi kliniki fa vai fonua ko ia ko ai ki wat ma be ia e vanongo ko ia ai ke motor ko mo firma ko ke telefone de na nga tu quanto ko e telefone ke nga aki ke poka appointment ka i wa fu ta meni ko heni aki na dolo me China 8 ba ke ka nga sia ina mo na nga fu pena la e u to fo ka sia ina mo to fo ka tonga o ku tantari loto mafana mo honga ia moni e Tonga ai mai ai waka fo farmahaki ko a ke o Melino ia pena kulo ka tohi lanu hina pa kutu fa halo behene vangi foka saina me foka Tonga ai kainga saina wa me fana wa ku na ka mai heni e ka fana wa ko me va ale pa saina ko ia pa ko marunga Tonga ko me konga i na dolu e fana we vine na te nga pa saina ai fa fa pito ngi mo dolu mo mama ta mai ko ta dal vivia me he live stream do e broadcasting pe vogi ki radio ka ngai ata te mo mama ta tono ai e fo ofo ko ia pe la a le au pito anu Nuku'alofa ia ngang be ma tangi me he tonga he fo e dai mini tu be do ta ko to puke fuka siaina mo fuka Tonga mo fo fonga fia ai do ta ko to ien fo me ka wif ko ia ka ta wa ne afio pe ke ka fa ke ko no heni i he taimini. E koe tu uia e taimini e ngai whanonga koe whahoko mai koe ki heni tēnā usio rewa i he te whaaki koe ni. Lau.
Via ti motor ko ya me le dio motor kama ko ya ita mini na skamata to ai live stream no o atu ko wakain ko ofi abito mai ki he ua ko na ita mini nga mita nai te au ita mini ki fo fe ama fo ki ngo tafa ki ai ngo waka ko waka pailate ai unga ko ya ku momo mai tafa ki ko ki fonua i tafa ki ko ya ki he loroto ko kao ya pe mo hifofua. Ko kai nga saina ni na tu ko ye ni tai meni ma na fu pena. I hele fa saina mo ele a fratonga o kutatari loto mafana mo honga e moni e Tonga ai mai a waka fa mahaki ko a ake o e Melino. Mo do ko na do ka ma ko ye le jo ko e programa ko tu utama e pandemia Tonga. Be he hoto tona hang fulu be of ki ai ko e ngono taki ko e kawe captain ko e waka ko rear admirals e ua pe to u be foka waka ono hinga ko a peace ka ui ni ko e plan valu no e una os a he ki ngai fonua rang hake e fa i mamani talu no to ko e waka ki tahi e wa fe ma valu ko e waka fa sotia ta tahi ko e saina ki ngai me fa wa mo to koni ko ya itahi pe ko marine operations ka ko ni tai min kuna ho liliu o to koni ko ia ko ka unes ma ka to ta mata to te tupu i loto o ku ai fare tafai e hongo fulu o me fare tala ke me fare ko to ke wakai i mingahi mahaki ke ko ia ku ripoti ka na ulave ani na ki ai ko o appointment mo o me ko ke fitu taki ke for mak vai ola ki a Dr. Latu bebe foki kia ki sisago na ngau fale le ia he time ni ko fika telefoni to wat be foki hele jo ai fono ko ia ke to kamate ko ai ma ke waka he monite tu site pule lulu mo to pule lulu pe guevele mo kurupu ko la te mei ka to ta ma ka unesi mei he waka ona kwa fata mo ultimi mi forma ko ola o a ki ngai kolo muda na tali be ke programa ko ko adu e fano non ko ia e pot ngawe e kama te me monite o le mai ai o to kia ko ki to bole ru ko banga ko e ka mo e wa e ko e a to bole ru ko e wa ia ko mo ia ai ko ia pa ma ko ni pa ko e ka office me pot nga mo ia Tonga bebe mo na to ko e ka ma ta ko me wa ka fa fo wa to ko e wa ka ko waka ni me ang maheni ko u waka ka dau e na tu lai ni ko e ta aki na te wa ka kato ilalo e waka i olunga e saloni be be ki muy be me saloni e tu ko e waka lanu hina a ta e waka be mo fu ko skula o ku ta ko ya e ta aki o fi abito mai waka he ta mini ki he wa fu ko na ko ka nga sai na ni na tu be ko ya mo na fuka tata alo be na dolu i of ma ko ia waka pe hoko ko ia e programa e vale vai lotu pa no faka ho e tu tama ko ki wafu ai ngo komanda bebe ki ambassador sia ina pa no faka ho ki na do lotu kama te ka petsimani ka ola Tonga paso ko no sia ina be mo Tonga ni pa le va ai le ai me ai pare mia ko ka va miliku pe mai tau lunga e mi se la no a to lube le leva a cao sia lin ko ambassador sia ina ki Tonga ni te fai mo mako te be voki ki he rea me he kapteni ko ia pe ko komanda va ka rear admiral sa Kwanzing pe mai tau lunga pe grupo pe kres leva pensimana ka ola Tonga pe fai ta grupo premia ba mo ka malunga ko ia ku nau he ni fa fe ki he waka ki plan walu he wa no vale va ko ia e be ba mo ka lang i waka e vai mo fa ta i waka trilateral coordination meetings pe vale no ko ia waka pe ma wa he me waka to e wa no ke ta hawa pe of ki ai wange ko ha laka e ka o kru ko ia waka da me ni la tata lo tai mi ta habe ona ni ma me waka wa fa hinga una tu mai na wes kula pe ka kru ko ia i orunga ko do waka
Pepe ki wafuni, ai ka ngā se aina koe kuna heni I popo ni tokolahi a pito. Pea ku mau a pito poka no sivi koe ak nā doro puata ke hu mai tō ke ai ka security koe ai Port Authority a Tonga ni. Wa a tauranga o te hebe ma ka security ai ka se aina ka polisi unau takai horo beheni o wakai horo. Ak nau tolo kunau I hene waka. Ka koe tautari eni. Tuko tui ia. E ka wifi ko ia ai ka tau ai a fio nau heni ma be ke ka fa ko nau heni ta mi la fa moko ne le no ala ko wa ka ni ku fa la ka ke I mo abe e ne a ma to ia ke no o ki he wa fu komuna ai ka mata ko ia e por ka ma e ka mata he ko an fuluto tonu to ene milita tolu he ta mi ni ko wa ka ni Wharf abito mai ke pibiki mai be ki he wa fu ke no o e aake o e Melino. Ka ola hea pito e kau waka bebe ke kau toke tāna te unga hina ko toa koe be mo e whahenga na o tau se uri ka sote Blue Mama. Ka unau tata alo whakataha pe mi oronga. Hangi kau lawe nei hangi halakalaka koe kau tama unau. Tata alo taimi taha be mei olunga. Ka te wakai hake ki he waka e wakalahi au pita koe ni koe waka whakahauwhi. Pe koe lifeboat se tolu I tama koe no uhanga mai ki he wakomuna. Koe ai moe lifeboat te taha I mui au pito. Pe moe helikopeta. Una tu I mui koe ia. Tohi bea kloskola I olunga. Ai bugano no tolo e waka ki Tonga ni. Nanga ke lawe ko ia a kao sharing ki mu ai ambasto ko ia shaina pe lawe mo ai ko ni ai mana tu meri ai to lahi. Ni na ulawa o mo oi mo fai to ngai maha ki na we ai mo ai ma ko ki mo ka ko no tolo we ni. Oi a holi. Wibilahi au bide ka wifi ko ia ka tau ni afio hoko be ko na ngai fasi ke I tata alo be mo na tolu mei olunga o taimi taha be na tata alo ko ke tata alo no ia hangai be ha haka ko ia mea I lalo alo ki ko ngalo to ko I olunga ka office ma lunga ko fatonga e ko na teu pe be mo na tolu ko be me na ko fai ta me olunga fai ta I wafu be I olunga au pito Yang tafaki ko ia we u lifeboat ko ni u waka happy be be tafaki ko saloni na phone ko do me ai tata alo ko do me ai ai mga me ko tohi ma ko ia I waka saina ko ke ulawe je to ki eka no phone no riri wanai ba bebe mo pena ko ia to mo na dol ko ia me wafu ko na tari fe fia I saina be no vare Tonga o ku taitari loto mawhana mo honga ia mo oni e Tonga. E ahi mai e waka po whana mahaki ko e aake o e Melino. O te wakai ki tokolahe awe te hoi pawhini ko ia I he teki ko I hono ua ki olunga. Pau nau te ngataha ko tōme. E ko nau ko e kau koloskula ko tō pine ko ia ko tui ko kau nesi mo kau toke tā nau kau. Tu ke hanga ka o office paka ka tau be ko nau ka le be ki mui e baka o alu ki mui ke tau anga ko ia o helikopeta nau ke ta be mo nau to lo I mui e ke de baka ko ia ngi tu ke hanga mo baka la ko ni u me ta pa ko ni ta be mo ki ta pa ko ia ta e mo baka la be u mo baka I ke u ai mui ko ia e ta anga helikopeta o ke me pa ki me ko ia ko hanga ko ta waka ko ia I Tonga ni o fomo to moto betu be ko e ta waki ko ni hoka pa tamangi ko ni arbe ki tahi pa na nga o le wa pa a wito pito o tawanga wa le le ato me hele to mal fitu po ni ma be foki ki he broadcom FM broadcasting you know ata ngai ata ko ni mo tari fefia ko konga pe ni ato ma fana ngai ai wa o ngo fonua I ngai ta waki ke ko hanga he ngo filawe mo ko mo honga to wa de time ko to be ngai me ko ka ko ni ko to ko ni o ke fai be
I he uta whaako ni. Koe ai hoi whawhine u wakai ngatona koe me hene taime ni. Toko hongo fulu koe mo ofisa tangata I loto ai. Ai koe wakai koe kau toke ta I lalo koe midia ni lalo. Nau puronga mai peme nau kau midia. Nau whaita peme I loto waka. Me mei tatau mai peme malunga koe ni mau tango to me wafu. Ai koe kau whaita me mui kau whaita ne wha kau whatonga e atu. Tu ke hebe mo hoi whawhine kau tu beka kau whai ngongo nau tāna be nau wangi woki toki bebe mo nau doro o teunga whaka kau tau o kai ka wharmahake o ase kai cross kura o ilonga be nau doro me nau mea whai tāpea nau doro nau hanga wahako koe ni kai tau hiki ngā hire koti koe ia I he whanonga koe ni a wātu e tātari whiwhia ke tonga kata be mo mea mai me heni be mo motor koe ia kai ngā tonga be ke ambastawa koe ia I siaina Brigadier au atu o te tatari whiwhia mo tolu mo mea mai mei siaina mo whanau ako koe wakai ni ko pibiki mai ki he wafu ko Vuna pene whak me kau whapong ke me wharearea tonga be me kabineti e tawhakaroa hea sapani heni moi a me whaki ki a Lotu I la kepa te vita a tau tolu poloka te beki a whaponga moha mai tā tolu te whakaurem Latu o lota te wano ana tolu kuna uheni ko ia I taimini wata e tatari whewhia ke tau kau kataha I hono tatari ma ko ia wakani ene tu uta mai ko ia ki tongani Hapagani ngai tokoni maho inga au pito. Ku taimilahi kai kilawa I taiminihi whai ngai whaito o I tongani. Ko hibega ngai huingo kai tauma o ai whaito o pako matātao I ta whako ia. Ka koe whainga marie ni hu ta whako ia koe ke malawa ke whakahoko ni. Ai koe pito tako I wharamahaki ki hai appointmenti ko sista Akesa Halatanu da mo Dr. Latu ua ono nge au whange au ai whika telefoni koe whamanatu beni beko tonu koe ua ono nge au whange au ai whika koe ke whitu taki ki ai pete na honga o ati koe beka na whakamu beke oe whai ha oho mai o whutoko lahi kai wahe lelei pe ai taimi motonu na motok mea mai koe whare ta whai hongo fulu I roto he waka koe ni iai moe uloki tala Moe upe tu ugu ai u computer moe ume whakaata skena moe hāfua o gue waka koe ni ke tokoni katoa koe ke ngahi kotongia koe ia o una honga whakahako koe tokoni be whoke ni tau tatari pe pia kotoa behe toa Tu mai koe he kau whika tau nea whio e no tatari be bege e wakai haka na dori o runga kuku na tuk be tai minu whae whakapapaka alo pona ma tuk koe waka whukoni koe waka ia e tau tahi koe ia a seaina ka kuna honga o liliu koe ia koe wharamahaki o whanonga haro koe ni koe ame horo pe Melino Mo to koni ke ngai fonua ranga ke fonua fa na o siai o silaka ke kilomita e wa kilu tupu ko folau he waka meheta u wafe ma valu be ia wa ma ke honi ko ta ngai pena ku fusa ke olo ngai hois o ta ko pena ko ke ngwe ia bueno ko be me esta faki ke yo la ve ko ha me ko ia ka ko ke ngwe ia no o do I voe ke hipo o alo hakeni ke toe mini te wha ki he hongo fulu o programa fuko ia e whakahakoa no taitari ko ia o e komanda ko ia waka Rear Admiral
Sao Kwanzing ai koe komanda ia waka koe ke ngoi ene ko tuhi po koe he taimeni koe hangi koe tau ke ngoi ke whatatu hakau tangata koe ni koe ngawa ke pēa winisi be matau tā mei orunga me he waka kai tuku hifu mama rie bea ke ngoi ya sai mo kuita wai bulu wa be ni fok mai me niwa au be boko e voiana e tau mai kuia ane nai Fia te wakai tu ke kai ngasai na tokolahi au pito na dolo ke konga me ai o e China Aid for Shared Future tokon me sai na kita wahi ka hao mugdui he toko wha koe ni mo ai ama tolo he ni na whalani ngenga me pia toi ngā tu pia ka hupena lo mo ki whakatonga me whakasai na e kutuko to at pia e puke behe e ka kai kuhen me whangi kau reka ai nau fia ko kon ko umao ai tu ko ia ai kengoi ai ko dau sio ke hoko ko ia programa ai e hifo mai e hongo fulu nai be of kai hifo mai ai komanda ko ia ai baka be daria he premia moe ambasoa Oceana a kao Charlie. Well, no for kao pa cafe mai ki teni ti pa no for kao slang be for teni ti pa e tatari. Pe ka matare vai lo tu per kao pensimani. Ako ola Tonga. Vai fas fa pono sai na moto mani. Be hakore bo ke pa kalama. Malunga ko e bakana mau tango tu ane nai he la ko ke tau ko e baka ko mau maru obito ko hifu mai ta ko e ko mi de ko e sai na he ka be ni ki pai ki hanga ta so he ka bulu o le te kai hol be ai bebe me ka faita me baka to lahi abito na dol ko ia na faita ta hana na dol ko si hipo mai utani o faita ha ke me la roni fa do nga wa le ti apina la forma for ko ia pompoini i ele tio varvedu panima bebe voki i live stream ko ia broadcom FM broadcasting tau fia he ni ben ben tau de fia kata ha bongpongi ke balu bongpongi e crossing don mai ai me South Africa me Cape Town a merin kupu mo di bot ko tala ke na ulo tau ya a bongpong ke balu bongpongi tona kita mata dolu tong ani mandu na ke to perlu na dolu ha honi la ka ke na dolu ho ta ha ia tau dolu Kaya tu ia ai tau ko mo ki kata fok magi Wharf ko Vuna ke ho ka de program ke ai fia mo bo beheni padang e bebe abong kulu me ko dong fuka kulu fok mo saina ke fuka ai ni fuka saina me fuka donga o da lo e heni i he hoani na koe e ka ofisa mai o longa kuna o si hipo mai ki heni ka koe e whakatara wha ofisiare whoki koe hototona hango fulu ko Rear Admiral sa Hong Kwan Sing koe komanda ia e misiona koe ni auto i loa be whoki ai e programa koe a peace whoki ka koe plan walu ono ai koe programa ia kono uia koe plan walu ono
o mai ngai to kon ko par ma ki ngai ta pa ke ge ko i ta hang ko ye i he ali pang mari po ki hu fai da anai ki loto ke da mama da tonu e tu unga po fai do o ko fra moi ta hai e mama ni o ke va kai a goni da wa kai ko do ai me go po ha ko i ta mi ai fia ai to da do mo na do ko e kai ni sena ke na to uta me ko ia ki to mani i a per bello e bene ko ni ai kai na sena Tonga playing Malu no. Dari ke Wharf ko Vuna. Ai komanda. Ek bare mia ho ka Ameriku. Bebe po ki ambasto ko ia. Asia ina Tonga ni. Akao salin. E pa fe ile wa. Ki tenidi pe fa no fa ka hoa. Pe fa go ia. Ai lotu kamata. Tetapi media ko ya sabani ko ni nau tu betul maka kita bagai ni mo faida fa ko ni fa na faida Tapu mo e awhio ai o tua mafumafi e tau lota o Tonga. Tapu mo ni awhio o tupo wono koe tui o Tonga. Tapu mo e tahini kuini, kuini nana spau.
tapu mo tama pilinisi kalauni, pilinisi, tupo toa o kalala, mo whare o haa mo heofo. Pea go kore ke uhuwhanga I he talamalu o Latu mo whonua, kai ata ke whia atu ai whatongiani I he bongbongini. Honourable Huakawa Meiliku, Prime Minister of Tonga, Lords of the Realm, Honourable Cabinet Ministers, Your Excellency, Mr. Tao Xiaolin, Ambassador of the People's Republic of China to the Kingdom of Tonga, and members of the Diplomatic Corps, members of the Legislative Assembly, Reverend Pensimani Tonga, and members of the clergy, Chief Secretary and Secretary to Cabinet, government CEOs and senior officials, members of the Chinese community, and our distinguished guests. And notwithstanding, notable acknowledgement of the presence of Rear Admiral Chao Kuan-jing and Rear Admiral Sinker. Warm greetings, one and all, from Tonga's iconic Vuna Wharf. I'm pleased and privileged to warmly welcome you all to this auspicious occasion. This morning, we gather here to mark the arrival of Rear Admirals Chao Kuan-jing, Sinker, and the crew of the Ark Peace ship. May I beg your indulgence that I conduct our program in English as your master of ceremony. And as such, I kindly invite the Reverend Pensimani Tonga to bless this occasion with an opening prayer, and to be followed by the playing of the Chinese and Tongan national anthems. So following the opening prayer, may I ask that you please abstaining for the two national anthems. Mahalo. Sa me te au mawha, vesi wa wha mo wa walo. Ono I kai koe fufu ngā mea ho ngahi ngā we e sihova, pia koe poto ko ke ngahi aki hono kotoa. O ku whonu a mamani I ho koloa. Koe tahi ena, lahi mo fu mafola, ta e malaua e mea ku ngau e ai. Ai manu iki I whakataha mo e fu lalahi. Ia e ngahi waka o ku whefolau aki. Koe le vai atani ena ko ke ngahi ke whakawai. O ku nau sioha ke kotoa ke awhiona ke ange e nau mea kai hono kuonga. Koe mea o ke ange ke ai o ku nau tufi. Koe mafola lewa honi mā, o ku nau mā kona I he lerei. How many are your works, O Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. There is the sea, vast and spacious, teeming with creatures beyond number, living things both large and small. There the ships go to and fro, and Leviathan, which you formed to frolic there. All creatures look to you to give them their food at the proper time. When you give it to them, they gather it about. When you open your hand, they are satisfied with good things. 诗篇第104篇24节到28节，圣经说：耶和华呀，你所造的一切多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。那里有海，有大有广，其中有无数的动物，大小货物都有那里有专行走。有你所造的鳄鱼，有永在的几种，这都让往你按时给他食物，你给他们，他们便是起来，你长寿，他们饱的美食。Let us pray. Kita urot. Ito maafi ko ito ay universi mo mamani ko to ape. Ko ko ay ito alahi ko maulot mo tawhi kiay. Ko ito ag manu iay ay puli anga fakatu iyo tonga. Pia manu iay may puli anga le paprika o siyay na.
Mau whakawhita ia tu hea whiona ka hui ka tāpua ki whakoloa o e pongpongini. I ono ahia mai ha mau whonoani he waka a ake o e Melino ai wa a whakautau a siaina. Tu ke hoko e tu uta e wakani ho mau whonoa ko ha whainga maali e. Ke tokonia ia e mo ui lelei whakasino ai kakai o e whonoa. God Almighty, King of Kings and Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, we acknowledge you as the great God who has blessed the Kingdom of Tonga and the People's Republic of China. We come before you this morning to seek for your blessings upon the arrival of the People's Liberation Army Navy Hospital Ark Peace. We pray for your blessings to be upon Rear Admiral Chao Kuan-ting, Mission Commander, His Excellency Mr. Cao Xiaolin, Chinese Ambassador, and all of the crew members and medical professionals of the Ark of Peace. May their heart of love and dedication to serve others be a blessing for the citizens of the island kingdom of Tonga. May their time in Tonga become an opportunity to strengthen our friendship and sharing of peace, health, and prosperity in all aspects of our lives. We also pray for your blessings upon His Majesty King Dabo VI and Her Majesty Queen Nanaspau, the Honorable Prime Minister of Tonga, Honorable Huakawa Meliku, government and people of Tonga. May the friendships between the Kingdom of Tonga and the People's Republic of China continue to prosper, that we will impact and influence our peoples of today and tomorrow to know your will and to do your will and to honor and glorify your name. 全能的上帝，万王之王，万主之主，天地的创造者，我们承认是自负汤加王国和中华人民共和国的大卫上帝。今天早上，我们来到您面前，求求您对和平方舟医院极大的祝福。我们祈求你赐福给人物指挥官赵冠清少将、中国大使赵小林先生与和平方舟管理专员及医护人员合影，愿他们的爱心和奉献今生为他人服务，成为汤加岛国公民的祝福。我们愿他们在汤加的时光成为加进我们友谊，并在我们生活的各个方面分享和平、健康和繁荣的机会。我们还求求您对杜波六世国王陛下和纳纳西鲍乌王后陛下，尊敬的Huakawa Meliku首相，汤加王国政府和人民的祝福。愿汤加王国和中华人民共和国之间的友谊继续成为一种对我们的今天和明天的人民产生巨大的影响的友谊，让他们了解您的意愿并遵行你的意愿，荣耀你的生命。我们祈求所有这些祝福，奉我们的主和基督耶稣基督的名。We pray all of these blessings in the mighty name of Jesus, our Lord and our Redeemer. Amen.
po ki he mea e premia. I now have the honor to invite the Honourable Huakawa Meiliku, the Prime Minister of Tonga, to deliver his keynote address. Wadau kei o rena tasi. Tapu ke to maaf mafi. Tapu ke tu Tonga ki tu powon. Kui na las pau. Whare ha Wharf. Au kore ke uwhanga ngai whakatap kakato. Kai whahaukat mua e whatongia ni e lea whapapalangi. Rear Admiral Shao Guamping, Chief of Support Department of Eastern Theater Command Navy. Rear Admiral Li Shenke, Deputy Chief of Political Department of Eastern Theater Command Navy. Your Excellency, Mr. Xiao Xiaolin, Ambassador of the People's Republic of China to the Kingdom of Tonga, and the members of the Diplomatic Corps. Lord Tui Vano, Lord Tui Lakepa, and the nobles of the realm, Deputy Prime Ministers, Cabinet Ministers, Honorable David Puloka, Honorable Vevosataka, and members of the Legislative Assembly, Pastor Bensiman Tonga, and members of the clergy, members of the Chinese community in Tonga, ladies and gentlemen. On behalf of the government of the Kingdom of Tonga, it is my utmost pleasure to warmly receive Rear Admiral Xiao Guanping and Rear Admiral Li Shenke and the crew of the Ark-Peace ship to the Friendly Islands. Since 2014, this very vessel had anchored onto our shores, offering free medical services to all. This morning, we are delighted again to welcome the Navy hospital ship with the same intention of offering similar advanced medical services to the people of Tonga and promoting military exchanges. Your presence today marks the third time this vessel has reached our shores, and like friends from afar, you bring great joy to us, knowing we are receiving our close friends after a long journey. Your Excellency and Rear Admirals, 2023 is historic to our two countries, as it marks the 25th anniversaries of the establishment of our diplomatic relations. Our friendship has cemented since 1998, have grown from strength to strength, and our cooperation has truly enhanced in various areas of mutual interest. Your visit today further contributes to the milestone of our bilateral relations. We are much appreciative of the services you are to offer, and I am confident that the people of Tonga will value your medical assistance for the betterment of their individual health and further strengthen our existing people-to-people exchanges and the enhancement of our military cooperations to new levels. Rear Admirals, I hope that apart from your official duties, you may have the opportunity to enjoy the breathtaking and unspoiled sceneries, explore the historical and tourist sites, and meet the local people that have distinguished Tonga as the Friendly Islands. Mahalo apito, sese. Thank you, Honourable Prime Minister. May I now draw your attention to three cultural items to be performed this morning, courtesy of the Ministry of Tourism. So the first item is a group Tauolunga dance, and may I call the group to the front, please. Mahalo. Te reo ke ngai whare ari koe ngai taurunga, nangare koe e poti matak mamata, whatau kei whoki kore na tasi kuruni moto puaka. Tō whitu, whawapota nau te teo. Pepena kau tā mea.
mga siya nga iya. Hawadoy, ay kumanda ko iya baka Rear Admiral Zhao Charlie Guangqi. Ora kia fai matolu. Wā ko koe ia. Me he tak mamata. Big malo aubito for our first cultural item. I now have the honor to invite His Excellency, Mr. Cao Shaolin, Ambassador of the People's Republic of China, to deliver his special remarks. Your Excellency. Thank you, Darcy. Honorable Hokamaniku, the Honorable Prime Minister, Minister for Defense, Minister for Education and Training, Minister for Police, Rear Admiral Zhao, Rear Admiral Li, Lord Tui Vakano, Lord Tui Nakaba, Honorable Deputy Prime Minister, Honorable Cabinet Ministers, Honorable MPs, Your Excellencies, colleagues from the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning, Mother Ilele. Thank you, Honorable Prime Minister, for your warm welcoming remarks. The Chinese People's Liberation Army Navy Hospital ship Peace Ark traveled thousands of miles to the Kingdom of Tonga. It is her third visit to Tonga on a humanitarian medical mission. I hope that all of us present here will warmly welcome Peace Ark to come back to this beautiful and friendly island country. Many people still have the fond memories of the previous two visits by Peace Ark in 2014 and 2018. The good stories of Peace Ark have proved that the visit by the hospital ship have promoted peace, friendship, and love. This time, the Chinese embassy will work hard with His Majesty's government and the hospital ship to offer free medical services to as many people as possible. Medical teams will also go to village health centers for medical services. A medical team will visit primary and secondary schools for educational exchanges. Besides, Peace Ark will conduct military exchanges with His Majesty's Armed Forces. I would like to take this opportunity to thank Honorable Prime Minister, the
Government of Tonga and His Majesty's Armed Forces for all your hospitality and preparations for the visit by Peace Ark. The visit by the Peace Ark is at an auspicious time of the 25th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between China and Tonga. Peace Ark will make this 25th anniversary very memorable. I'm confident that with our joint efforts, the visit by Peace Ark will be a great success. Thank you, Malo Abido. 大家好，谢谢呢，高 Thank you, Your Excellency. Once again, Honorable Prime Minister and our distinguished guests, I would like to invite our Mako transcript to come forward and perform the second cultural item this morning. Malo. Magoni, bebe na wa dame a. Ni ko fa feni me punga tak mamata. Kingai group kege ko nai. Amilari, ai wa pare. Kamu ni, premia, Tonga. Please, once again, a round of applause for our second cultural item. May I now invite Rear Admiral Kao Kwan Ching, the mission commander, to deliver his special remarks. His Excellency Prime Minister, 各位贵族、各位大臣、各位议员、内阁秘书长和各部 CEO、各位贵宾， Nobles, Honorable Ministers, Parliament Members, Chief Secretary and CEO of Ministries and other guests of honor. 尊敬的曹晓林大使， His Excellency Ambassador Cao Xiaolin, 各位同胞、女士们、先生们，大家上午好。
Malo Olele. 今天，和平方舟医院船满载着中国人民的友谊和祝福，来到美丽的汤加，来到了美丽的Nuku'alofa港。Today, the Ark Peace, which is fully loaded with friendship and the best wishes from the Chinese people, has arrived in the beautiful Nuku'alofa. 这座港口见证了中国海军舰艇的4次访问，见证了去年火山灾害时中国海军的驰援相助，见证了两国两军之间的深厚的情谊。It is the harbor of Nuku'alofa that has welcomed China's Navy ships for 4 times, that received a helping hand extended by China's Navy after the volcanic eruption and the tsunami last year, that has witnessed the deep friendship between the 2 countries and the 2 militaries. 中国海军再次踏上这片熟悉的土地，和汤加朋友们共同掀开中加友好交往的崭新一页。China's Navy is stepping on this familiar land again, together with people of the Kingdom of Tonga. We are opening a new chapter of friendship between the 2 countries. 我和指挥员李新科少将代表和平方舟全体官兵，向图普六世国王陛下致以最崇高的敬礼。On behalf of all the officers and men on the Ark Peace, Rear Admiral Li Xinke and I want to pay our highest tribute to His Royal Majesty. 向尊敬的首相阁下和热情的汤加人民致以最崇高的敬礼。And we pay our highest tribute to His Excellency and the cordial people in Tonga. 向中国驻汤加大使馆、中资机构、华人华侨同胞致以最诚挚的感谢。And we want to extend our most sincere gratitude to the Chinese Embassy, the Chinese enterprises and organizations, as well as the overseas Chinese people. 中国有句古诗：“海内存知己，天涯若比邻。”中唐两国虽远隔广袤大洋，但深厚的友谊把我们拉近在一起。 An ancient Chinese poem goes like this: A close friend afar brings a distant land near. China and Tonga are separated by the vast Pacific, but we are bonded together by profound friendship. 在习近平主席4个充分尊重原则指引下，在“一带一路”倡议下，中国同太平洋岛国之间的关系快速发展，中汤两国在经贸、人文、卫生各领域交往日益密切，合作前景愈加广阔。 President Xi Jinping has pointed out that China fully respects the Pacific Islands countries in 4 aspects and proposed joint construction of the Belt and Road Initiative. Under such guiding principles, the relationships between China and the Pacific Island countries are witnessing rapid development in recent years. China and Tonga have been widening bilateral exchanges in various fields, such as trade, culture, and health. The prospect for further cooperation is bright. 这次汤加之行是和平方舟第3次到访，前2次到访共提供了医疗服务近10000人次，实施手术73例。 It's the 3rd time for Ark Peace to visit Tonga. During our previous 2 visits, we provided medical services to nearly 10,000 local people and performed 73 surgeries. 这艘和平友好的大白船已经先后到访44个国家和地区，服务民众近25万人次，实施手术1500余例，被称为和平之舟、生命之舟、
友谊之州、文化之州。Ark Peace, this friendly, pristine white ship, has visited 44 countries and regions, offered medical services to more than 250,000 people, and carried out more than 1,500 surgeries. She's acclaimed as a ship of peace, ship of life, ship of friendship, and ship of culture. 接下来的7天，我们一流的专家团队、先进的设备仪器，将为大家提供专业精湛、细致周到的医疗服务。希望我们的到来能够给汤加人民去除病痛，带来健康。当然，我们的医疗服务包括手术和药品都是完全免费的。In the following 7 days, our top-class expert teams, with the help of advanced medical equipment, will deliver professional and meticulous medical services. I hope we can relieve the pains and bring health back to Tongan people. And of course, our services, including surgeries and medications, are totally free of charge. 我们的医疗分队将前往社区、学校，医疗直升机将前往外岛，开展诊疗、健康宣教和文化交流等活动。We will send medical teams to local communities and schools, and our ambulance helicopter will deliver doctors and nurses to a distant island to offer medical consultation, give health lectures, and conduct cultural exchange activities. 女士们、先生们、朋友们，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交宗旨，致力于推动构建人类命运共同体、海洋命运共同体。Ladies and gentlemen, friends, China has always been pursuing the diplomatic goals of safeguarding the world peace and advancing common development. China is committed to building a community of shared destiny, a maritime community of a shared future. 和平方舟就是这一宗旨的忠实的践行者。我们的医生都是国内一流的，具有丰富的临床经验的专家，同时也是我们海军军医大学的教授。Ark Peace has always been practicing these principles. Our doctors are established and experienced clinical experts in China. They are also professors from China's Naval Medical University. 我和我的同事们带着对汤加人民的祝福，跨大洋而来，也必将载两国人民的友谊踏浪而归。My colleagues and I have crossed the ocean to bring our best wishes to people in the Kingdom of Tonga. I'm sure we will sail back to China with full-loaded friendship of the two peoples. 谢谢大家。Thank you. Thank you, Mission Commander, for your illuminating remarks. As this morning, our gathering here symbolizes and celebrates the enduring friendship between China and Tonga. Honorable Prime Minister, Excellencies, and our distinguished guests, I would like to call upon to the stage our last cultural item, and we've saved the best for last, and so I would like to present to you a solo Ta'olunga dance to be performed by the reigning Miss Heilala 2023, the lovely Miss Sitita Hamilton Wainuku. Mama bigyan namin mo Pero mo misi ewan ko misi lang bugay tayo ni. Pa pwede niya may bumbungin ni.
Premier Tonga, Ambassador China, Commander, Montagon Commander, Goya, Melino. Distinguished guests, once again, a round of applause for our reigning Miss Heilala. May I now call upon Reverend Pensimani Tonga to conclude this morning's program with the benediction. The benediction in the Chinese language. 愿我们主耶稣基督的恩典、父神的慈爱和圣灵的交通，从今直到永远与我们同在。阿门。Que le sigan el bajo me foquí y era focasia.
Honorable Prime Minister and our distinguished guests, that concludes the formality for this morning. And I invite Honorable Prime Minister and everyone for a group photo and also some photo taking before everyone is invited on board for a tour. And will be guided by the officials of the Chinese Embassy and also us at the Ministry of Foreign Affairs. Mahalo au Tuafa. Koe kakatoia e tataria he ni te whaine ngai tā e whako ni bebe boki bengoe ahi koe ki loto. Tau whakatu he sonu ki hena ki Viglani House ki he whanarong koe whilawe moe waka be mo ngai whanarong ke he kamauto ki ui atu hato e korose atu. Mei wafu. Ke lere be boki ai live stream he tai mini koe re te obe e ki whakatu ki tuku mai ai whanarong koe ya. Mahalo pito sonu. E koe ai poka ki he loto waka o ko whatau kei be e kau ngau e koe me tana whakalahi a Saina pia be he woki ki anau tolu be ko si tutoni I waka be ke he te whae tak mamata koe ni pe kau whake ba mo ki whakataha e ki whakataha ma ke he whae loto o ko ui koe trilateral koe trilateral coordination meeting ai whaka koe I waka koe ni kuna koe whanonga atu Kona o swaito o toko wa mano ni mafe. Kawa ia e utawhalalahi e ta mano ni mafe. E ka koe ngau e puke auni, hange pe koe whanonga atu I he le teo he taimini.
motor ko ko firma ke mo ka ko a hi ko sista akesa Kaya ko lo dong fai ai ko ke ba ka ta mini fo fo os me ai di hanga ai mini si pe me heni ai ko to wano ke on formawa os ni mani me tata o ki par pare mai ne to ka me loto kuma fai ta be loto to ki tu atu ya ana yange ka mo fa malo tu fa tawange ko wa le to ki ta ko to o tonga ni pa pe ki sai na ko ta ka nga tonga ma ka nga sai na ko ya wa ke na ula ma ki ni ya ni Pamalo ate ta kwa fata mai war fitu poni ma ka mai live stream ko ya I broadcom FM broadcasting ka fa tongi ko ya me Wharfuna lo tonga lo ta mini a me sa ke fa mo kio pe po ka filia pa ya pe mo pita ta ka fu mo dole ni Wharfu